Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün martның 15-i Cumaqşımı kunu. Ukrayna baş prokurori parlamentke xalq deputatı Nadiya Savchenko'nun jinoiy mas'uliyatga chekilmasi, yaqalanmasi ve apis etilmasi haqındagi taqdimni ko'rsatgan. Vesiqalarni o'z Facebook sayfasında Yuriy Lutsenko'nun matbuot katibi Larisa Sargan oshkor etgan. Deputatlarga Savchenko'ga nisbeten taqiqat hareketlerini kechirmege rejasi ile bulunmaq niyati haqında baş prokuror bugun yuqori rada minberinden bildirdi. Baş prokuratura onu toplashuv zalında terror eylemlerini hazırlaganında şekley. Savchenko milliy xavfsizlik bo'yicha rada komitetinden chiqarildi. Sabah saat 11'de Ukrayna teleko'rsatuvchilik xizmetinde sorguga çekilgan edi. У слідства є незаперечні докази. Ukrayna xalq deputatı Nadiya Savchenko'nun mında bu zalda terror eyleminin keçirilmesini, şu cümleden hükümet lojasını harbiy granatalar vasıtasının yok etilmesini, şahsen planlaştırılğanı, insanlarını buna celp etkeni, emir bergini hakkında deliller taqiqatının elendirir. Bunun ile mina topları ile yukarı radanın kubbesi yok etilecek idi. Avtomatlardan ise sağ kalganlarını öldürecek ediler. Delillerimiz var. Şunun için bugün halk deputatı Savchenko'nun apis etilmesi ve jinoiy mas'uliyatga çekilmesi hakkındaki teklifini parlamentke ko'rsatacağım. Вся її поведінка була направлена не на те, щоб захищати Onun hareket tarzı Ukrayna'nın suvereniteti ve xavfsizlik sahasının kurtarılmasına yönelmegen edi. Biz yalnız Kreml tezlerine işçen gaybi destegini көзетейдік ve onlarını tarqatmağa hazır edi. Ukrayna Yuqori Radasının deputatları opposisyonный blok firqasından xalq deputatı Yevgen Bakulin'in yakalanması, jinoiy mas'uliyatga chekilmesi ve apis etilmesini musade etti. Reyberov vaqtında xalq deputatı toplashuv zalında yok edi. Bakulin Chernamorneftegaz devlet şirketi için jirmay gaz kulelerinin satın alınuvi vaqtında para ayın oyunlarını keçirgeni ve Naftogaz Ukrayna şirketinin akçasını o'ziga mal etkeninde şeklengan. Baş prokuraturanın malumatına göre bu maliye schemaları kaçak prezident Yanukovich ve Milliy bankının sabık başı Arbuzov'nun reberliginde yapılgan edi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın teleko'rsatuvchilik şurası işgal etilgen Kırım vaziyeti boyunca toplaşacak. Bunu BMT yanındaki Ukrayna heyeti Twitter'de bildirdi. İşgal etilgen yarımadada insan hakları ve Kırım'da geçirilecek Rusya prezidenti saylovları müzakere edilecek. Kuruşov münakaşa şeklinde geçirilecek. Onda tek teleko'rsatuvchilik şurasının azaları değil de diğer devletler de iştirak edebilecek. Şuranın oturuşu Kyiv vakti boyunca akşam saat 9'da geçirilecek. Kırım Ukrayna'nın kısmı ola ve Amerika Birleşken Devletleri'nin Rusya'ya karşı sanksiyaları yarımada kanuni sayıbına kaytarılmağına kadar saklanılacak. Bu bildiruf Amerika Birleşken Devletleri'nin Devlet Departamentinin spikeri Heather Nauert adından departament saytında basılgan. Böylelikle Amerika Birleşken Devletleri Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in işgal etilgen Akyarda saylavlardan evvel kampanyası çerçevesinde çıkışta bulunganını tenkit etti. Nauert kaydetken ki bu Prezident Putin Kenne'de Rusya'nın Ukrayna teritoriyasına yanlış ideallarını, halkara nizam ihmalını ve müstakil devletlerinin toprak bütünlüğüne saygısızlığını isbatladı. Kırım Tatar faali Fazıl İbrahimov martның 23'üne kadar sizoda kalacak. Kreml nezareti altında çalışkan Kırım'ın yukarı mahkemesi apis müddetinin uzattırılmasına şikayet arizasını lahu etti. Fazıl İbrahimov fevral 15'inde dolandırıcılık hakkında uydurulgan kabatlav boyunca tutulgan edi. 17'sinde Kırım'ı tevkif etildi. Faali caminin ve Kırım Tatarlarının evlerinin ticari kuruculuk maksadı ile yıkıluvuna karşı çıkan edi. Advokatının aytqаны gibi Fazıl İbrahimov'ның sağlığı zayıflaşa. O pek öksürmege başladı. Fazıl ağa sigar içmey. Kamerada ise ava sigar kokusu ile pek bozulgan emdetolu. Bunun ile kanında şeker seviyesi hep artmakta.
Вашингтон Бүйүк Британияның Москваның Сергей Скрипальның зерленмесіне алақасы ақындаки нәтижелеріне қошылды. БМТ янында Америка Бірлешкен Девлетлерінің даими темсілжісі Ники Хейли БМТ Тәлікесізлік Шурасының топлашывында білдірген акебі Русия Бірлешкен Қыраллықта арби сыныфқа кірген сыныр фельч мадесінің вастасы еле эки инсанның зерленмесі үшін месулиетледір. БМТ янында Бүйүк Британияның даими темсілжісінің муавені Джонатан Аллен есе Русия новичок маддесінің азырлануы бойынша программасы ақында хабер бермейіп, химиеви селянын ясақлығы қындаке шартнамені бозғаныны білдірді. БМТ Телекөсізлік Шурасының невбеттен тыш отырышы кеченлері Бүйүк Британия тарафындан тешебюс етілді. Мақсады сабық истихбарачы Сергей Скрипаль қызының зерленмесі бойынша тақиқат нәтижелерін білдірмек. Адасы Киевның Қырым еві адлы мерkezінде ишғал етілген Қырымдаки яшайышқа бағышланған фоторесім сергісі açılды. Экспозицияға 30 ресім кірген. Фото мұхбері Алина Смутконың ән ие ішлерідір. 2 ел девамында қыз ярымадада яшай ве чалышайды. Объективі сонки елларының ән мұйыма деселері ве Қырымлыларының әркүнлік аятыны чықарған. Шу жүмледен сиеси мобюслер үзерінде кечірілген Mahkeme кетешатлары Қырым татарларының тақыбы, юрушлер ве меркези мейданлардaki Русия байрақларыны. Қырым әуінде адасы сергісіні мартның 17-сіне қадар көрмеге мүмкін. Пайтақтан сон фоторесімлер Львів ве Херсонға йоланылacak. Ця фотовиставка, вона за словами... Бұл фоторесім сергісі Алинаның айтқанына көре, Қырымның оның үшін ве анда яшаған инсанлар үшін 2014 сенесіне қадар вешімді не манада келгенінің анламыдыр. Фоторесімлерде чешіт вақалар көстіріле бұлар, әм сияси мобюслері алелері еле, әм Қырым татарларының дини мерасимлері еле бағлы адиселер. Яда журналистлер Николай Семена кеби махкеме янында олған вақалар яда Қырым баре. 2017 спорт елінің қараманлары беллі олды. Оларны Украин спорт академиясының азалары гезілі суретте сайлады. 9 намзетлікте ғалип чыққанларының адлары апрелінің 4-інде Киевде Украин евінде илан етележек. Бүгін тек спорт журналистлері тарафындан сайланылған намзетлерінің адлары беллі олды. Елінің ән яқшы спортчысы унванына көстірілген намзетлер Олег Верняев спорт гимнастикасы бойынша дүния чемпионатының кумуш ғалибы. Михайло Романчук ялда в бойынша дүния чемпионатының кумуш ғалибы ве Александр Хыжняк дүния ве Авропаның бокс бойынша чемпионы. Қадынлар арасында есе теннисші Элина Свитолина дүнияның 6-шы ракеткасы. Юлия Ткач сербест күреш бойынша дүния чемпионатының кумуш ғалибы ве Ольга Харлан қылыпчылық бойынша дүния чемпионы. Елның ән яқшы қадын спортчысы унванына қазана білелер. Ихтисаси бокса асында Украин дүния чемпионлары жедвелене Роман Головащенко қошыла біле. Апрелінің 27-сіне ABO версиясы бойынша бірінші ағыр юкте дүния чемпионы унванына шымдеки чемпионы Джинеми Африкалы Кевин Лерана или ұрышында әлді етімеге тұрышачақ. Украиналы ичун бұ ихтисаси рингте 12 елық карьерасы içinde чемпион құшағыны қазанмақ ilk fırsatıdır. Olacak uruşqa bağışlanған matbuat konferensiyası da o degер Ukrain boksçunun adını andı. WBS ve WO versiyaları boyunca birinci ağır yükte dünya çempionu olğan Alexander Usyk'ni hatırladı. Gelecekte onun rakibi olabileceğini düşünüyor. Я думаю, что Украине... Менимже, Украина üçün bir mutlaq чемпион yerinde çeşit versiyalar boyunca dünyanın iki çempionunun olması da elverişlidir. Benim şimdiki maksadım IBO versiyası boyunca dünya çempionu unvanını kazanmak. Sonra ise bakarmız. Я обещаю вам, Sizge söz berem. Biz bu uruşqa öyle bir hazırmız ki 5-6 raundlarını seyirciler için oynayacağımız. Деп белейм, 5-6 раунда onu teren istirahatқа yolarmız. Актуаль хаберлер онлайн ичтимai ағлардаки сейфелерімізді әмді канал сайтында UATV.ua.
Урметлі серджелер, бұл сонки хаберіміз еді. Сізлерні дада UATV.ua сайтымызда беклейміз. Бұл сонки хаберіміз еді. Сағлықнен қалыңыз көрішкенде.